Mayapayabak po kaya katamungan at syuta na po kim biyernes ning kalimanan Domingo ning karaniwan na panahon. Pakiabiatala po king kaya katamong panalangin kaniting kapag masusyan ring makatuking intention. Para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumul, Nimfa Agapituong, para king alanganggang kapainawan daring kaladuo, ng Jose, Roman, Senior and Junior, Antonio, Iluminada, Juanita and Alejandra, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tapo. Balayan at talatuki, balayan ami tuburan, balayan na inaus mo, balayan na Iniwi mo, balayan mo, O Ginoo, kayang pabanalan, kang palabungan, ka pabanalan.
Ilagyan ng ipangpay anak ang banal na Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Siyentalang hatang kasalanan, batang maging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikay nga lang kapares, king pamangawang, makapagmula lang dapat, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang tinatang makang makarandamla, ring maklak, at manyabi ding pipi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang magnasang bibaklat na ring pusumi at kapilubluban. Kaya at karing kaparaming tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa bayipaing totoo pakadalwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, O Diyos, sa ginumi, king sablang katutuan, pagmula ka, at ibukod mong ika, imawuklat ka ring pusumi. Pagkaluban mo kesa ng balayan, aking kapamilataning amano mong bipapasyag ka ring alang siwala, at kapamilatanan ning kasabikan, iking arapan, ingki kang pangayatsu, ilipat ning biye mismo, itinganaduan mi kapamilatahan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king mumunarang ribro ting ari. Misa na yeldo, kanitang Jeroboam, linwalya Jerusalem. Inabat ni king dalan ning propeta Ahiya ning Silo. Ing propeta at inyang bayong balabal. Ilakabud adwa king lagwertang lugar. Likas ning Ahiya, ing bayong balabal susulod na, at pengabak ning 12 piraso, at nga na kang Jeroboam. Kumakang apulong piraso, uling ing ginong Diyos, ing Diyos ning Israel, antikeni ing sasabyana. Ilakoke, ing kayarian karinggamat ng Solomon, at dinandakang apulong tribo. Mitagan niya kaya, ing meto nga tribong alang-alang kang David at talasuyo ko, at alang-alang king Jerusalem, ing siyudad, apepaygit ko karing sablang tribo ning Israel. Makanya niyang mikalilwa ing Israel, king dayi ng David, anggaman, king panahon akasalukuyan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ako ing Ginoo kay kang Diyos, makiramdam ka king siwala ko. Ako ing Ginoo kaya kang Diyos, makiramdam ka kinsiwala ko. Eka mikakaaliwang Diyos, subali ka na ako. Eme sa samba ning Diyos, Diyosan, daring dayuan at tao. Ako ing Ginoo kay kang Diyos, amidala keti ibat Ehipto. Ako ing Ginoo kaya kang Diyos, makiramdam ka kinsiwala ko. Dapot ing balen ko, eya may kiramdam ka na ako. Ing Israel, eya bisang maminto. Inyaking kesyasandang puso, pe paboren ko na la. Bahala na lang gawa, keting burida. Ako ing Ginoo kaya kang Diyos, makiramdam ka kinsiwala ko. Sana ing balen ko, makiramdam ya ka na ako. Sana ing Israel, mamintuya ka na ako. Elumot, day gandoreng karelang kasalang, at sambutan, ding karelang kalaban. Ako ing Ginoo kaya kang Diyos, makiramdam ka kinsiwala ko. Talakad tapo ba ang parangalan ning maya pabalita? Hallelujah! 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 O Ginoo,
Ituro mo kako ring kabaldugan, ding kaya kang kautosan, at kakulang pamintuan, king kapilan paman. Hallelujah. 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 Hingino manatiliya ke kayo. At kaya ka ang timuri. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Pamagbalik ng Yesus si Batiro, linabas siya Sidon, at inaglos siya king dagat-dagatan ng Galilea. Dinala niya king sakop ng Decapolis. Delare kaya ing meto nga tawong maklak at pipi, at inawad da kaya ing itumpak ni sa inggamat na kaniting lalaki. Keliwane ang Yesus ing lalaki karing dakalatao, binili no reng talirina, king balugbog ning pipi. Linuraya at saka netigkila na dila. Kay ba't tinalangaya banwa, Jesus, at mingis naway ang malalam, at sinabi na karing tao, pata, nga nawari mibuklat kayo. Kanita mo rin ng tao may karamdam ya, bila ko yung pangapipi na, at may kapagsalita yung malino. Inutos ng Yesus karing tao, kingera panyabyaniti kanino man. Dapat nung kapilana binawal kanita lalong pemalita, may nga pamulalalang yung munano at nga nang sinabi, makapagmulalaling sablang daraptana, may karamdam la ring maklak at may kapanya bila ring pipi. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya payabak po kaya kayungan. May payabak po among. Naning masakit, imbulago yung pipi. Paligayo po. Nang masakit kareti. Balyo po mas masakit siyang, nano kasi, nang masakit ing bulag o ing maklak. Wala. Paligayo. Balyo po mas masakit siyang maklak. Bakit? Kasi, akakit mo pin, pero mo balo nung nang malilyari. Potang manalbe kang TV, akakit mo ring alben mo. Pero mo daramdaman nung naning sasabyan da ring alben mo. O kaya, mipapag-istorya la ring tao, akakit mo. Pero mo daramdaman na nung naning pistoryan da, pota chichismis da nakapala. O kaya, kakit mo ring tao, mailila, pero mo balo nung naning kailyanda. Kaya masakit siya po ing maklak kesa king pipi. Karimpong Hudyo, impong importante karela ing makiramdam. Bakit importante karela ing makiramdam? Kasi atin lang awsa na oral tradition. Naning karelang oral tradition. Ing kwento na ning karelang bansa. Ing kwento na ring karelang pipumpunan. Kaya po kano, rin katamong babasan ngene, king pong Old Testament, ampong New Testament, deni intakla. Bakit? Kasi, ring tao kanita, itang karelang oral tradition, pilipat-lipat de ing karelang kwento, bagumpisa po, karelang pipumpunan hanggang karelang anak. Makanyan la, ring Israelita. Kaya niya importante, impong karelang pamakiramdam. Bali po nanggagawan da po rin ni pong Israelitang arete, agandong pakyasawa ring anak da. Bakit agandong pakyasawa ring anak da? Bang kanita, mika agtin lang apu. At ing apu, dapat das nane pa itang kayang hanggang ampuking tud. Yung Birhen Maria, may kesawa ya, pilan banwa kasi. Teenager ya pa. Ne? Kasi, dapat, ing apu, akit na itang kayang apu, angga, ketang kayang
Apo king tud. Bakit? Kasi nga po, ikwento na ing bieda, reng Israelita, king kayang apo. Oh, ikaya po apo, magkwento ko pa king biyayong yang minunang panahon. Kareng apo yo. Anyang panahon nga po, narakanita ring maton ay ning gagawan me. Anyang panahon nga po, ay ning ugali da ring tao. Kay ba't kanta, ring anak ngayon ang sabienda, ay apo, nauso yan. Dela, nananing apo niyan. Nya pati pamanugali ngayon Ne? O, akalingwan da na rin anak, yung masanting nga pamanugali kanitang minunang panahon. Da na buring pakiramdaman. O, ila po, makanyan la. Dapat makiramdam la. Naging kakatang ebanghelyo ing ginutang Yesu Kristo. Anyang linapit kaya ing meto nga taong pipi. Pache pipi ka, pipi ampong maklak. Nya pipi ka, kasi mo darandaman. Mo balong pakyapusan itang sasabianda. Ne? Mo darandaman tang salita, nya mo asabi, nya pache maklak ka, pipi ka. Kaya nangyagawa ng Ginoo king kakatang ebanghelyo, actually niyang gewang drama pa mo ing Ginoo king kayang pamanulo. Aliway tang usual, pacheting linapit kaya bisayang paulo, tagkila niya mo, mayulon Pero keti ali, nanong gewa na, kay liwa ng tao, kay bat dinuraya, kay bat nandinura, reng taliri na, dinukot no ketang balugbog. Nanining maklak. At kanita inigot ne dila. At kay ba't nageway ta, may karamdam ya ining tao at may kapagsalitaya. Nung lalawin tamo po, niya mo po, biklat ning Ginoo ing kayang balugbog, noon biklat niya mo namang kapanandaman. Kita mo pong kapampangan ing salitang panamdam, ampong damdam, may nibatan niya king simetong nga salita. Metong yamo purot word. Kaya po kano ring balugbog tamo, pache pinutot tala, at piyabe mula, nano'y mapapormang imahin. Puso. Nya po ing kaya katamo pong balugbog, ampoing puso tamo. Konektado la. Bakit kaya rin may asawa, ketang private moments da, agyang misisisitan la, at may kaintindilan Kaya may kaintindi kayo, potang private moments, agyang misisitan kayo. Kasi pakiramdaman nyo yung muking balugbog, nuneking puso. Pero potang may papatay kayo, gulisa ka na kung gulisa ka, kung may kaintindi. Kasi, ing siwala gamong balugbog, ala namang king puso. Kung may kaintindi, agyang gulisakan kung gulisakan. Kaya itinggewa na ning Ginoo kening lalaki. Niya biklat, balugbog, biklat niya namang puso. Ita mo kaya. Neng kay, mas makabuklat ta pa balugbog ka rin chismis Mas makabuklat ta mo balugbog king kasiran. Mas makabuklat ta mo balugbog king eusto. At pilit talang sa sara, rin kaya katamong puso, ali, impong puso, ampoing kaya katang balugbog, konektado la. Muking salita, panandam, ampong daramdaman. Metong niya yung root word na damdam. Kaya ing Ginoo, biklat balugbog, ining lalaki, mo itang makapagsalita bang damdamana. At lalong-lalo na, damdamana ing amano na ning Ginoo. Bang kanite ng amano ing Ginoo nganiti, yapin niya yung kayang maging gabi king biye. Lalong-lalo na ing gabi na king pamaglugod na king Diyos, ampo king kaparang tao. Talakad tampo. Kapatad, kapamilataning miyabe-yabe, panalangin, bawat taking ginutang Yesu Kristo, mo para ka rin kay katang sarili at yung salitang pamangailangan,
Done king katawan at ngatang sumabi, Kristo, pakiramdaman mo kami, itangan po. Kristo, pakiramdaman mo kami. Pareking meto balayan Kristiyano, manalangin tamo, king talapamye karing sablang bagay mayap, i Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo Kino, kami. pakiramdaman mo kami. Para karing tatalan katungkulan publiko, manalangin tamo, king talapangasiwa ning meto kiyatawan, i Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo Kino, kami. kami. Para karing may katagon nga ni Keti, manalangin tamo, king makibalo karing kakatamang puso, i Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman Kristo, mo kami. pakiramdaman mo kami. Para karing mamaus kaya, king kasalpantayanan, manalangin tamo, para king pakaluluning kakatang talapagligtas, i Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para king kapasalamatan ng pong kayadwanan ng Richard Ampocho na yumul ning paagapi toong. Para king kaladwa ng Jose Antonio Roman Sr. Jr. Iluminada Juanita Ampoy Leandra, panalangin tala king Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Adwan tamo po ngining kikatang sariling kapagnasan. O Ginoo, daralong kay kaharapan mo, kambining kasalpantayan lugod, bang puryenda ka, king kapayapan at tanggapan ming kay kaming pamangailangan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, may taskula para kaya kami, maginyang tinapening biye, may purihin Diyos, kapilan man. Purihin Diyos, may taskuluban kaya ang kaya pandiga imiti, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mi Purihin Diyos, kapilan man. Panisyan. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon matanggap ya, harapaning Diyosik panglubos mayupaya. Tanggapan ni Sa saning ning ginong ginuitindaw karinggamat mo, ikapurit kaligay ning king lagyo, ni king kasaplala, ning mabilog ming Santa Iglesia, o magpangmalalang Diyos, ing ganap ng sakripisyong Yeso Kristo, giwani, ing balayan mo, king kekang lugod, pagkaluban na kesa ng kayapan, at pamisan metong king kekang Santa Iglesia, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. Ginuman tabi ake kayo, At kekan kita syulareng puso yu, makatas no pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at dapat matuli. at matuliting pasalamatan na kang paratit numan karino igpatyo sa langanga, at lubos mayupaya e makailangan ni kapurian, king ipayabot keka, uling iti e makaragdag king kalamo, ing yang pangming kapasalamatan kalamyan ang bangibat keka, ing babiyeming kapurian keka, ikami mo naman imakinabang at ikami naman ang susulong, king kekang grasya kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angiles karing king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal Panaling yung Ginoo, Ginoo, sa Diyos sa mayupaya, pitmoing banwa, ing yato king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan,
Mapalad siyang daratang king lagyuning Ginoo, sana king katas-katasan. Tunay kaping banalo ikpay kay panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampuming papagbanalan mula katingay tingambuning espiritu mo bang para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo bayami daon pusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinapepe pasalamat siya keka piraso ne binyene kareng kayang disipulos at nga na pananye iti kayungan at kananye iting kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at nga na, kunanyiti kayungan at minum ko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, hindaya ning bahit talang hanggang tipa na may bubu para kay kayat para ka rin sablang tao, bangketa may patawaran da rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigagan nakakanako. Stereo ning kasal pantayanan. Kristo Iyay meteya, Kristo Kristo sinubiyang. meteya, Sige, Kristo sa dating yan, mabiyayat napasibak. datang yapa. Inyang iniganakan mi ay pa, ikamatayin at pamanyabli ng may bining anak mo, daraw mi ay kaya kaiting tinapi ning biyang po kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan kaya kay papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagambo-ambo ni kami nga sana misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpaisan ti iglesia makalaganap king meto yato, bang bigan na piyak king lugod, kambe ng Leo na kaya kaming Papa, ti Florentino yung kaya kaming Obispo, te sablang pari, ampore sablang diakono, kanakan mula ng bandi kapatid ming pepainawan at maninay subling mi, ampore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king belang angga, bangkayabe ng Maria yung Birhening Donisyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostol, te sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kayakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kihang anak, king kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parang alan manggamang king alanganga. Amen. 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 Kini po manalangin tang mit mong kapanalingan at lugod king ikpa. Kare nga manong, tiro na kay kataning Ginu. Ikpami. at kabanwa, sambanyin lagyum mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan nin lumo, kaya tisuli pantibanwa, ning kakanan mi kingadoldo, biyam kaya kami kingadongin, ampoy patawag mo kaya kami din sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga kaya Kay Saul kintokso na ikabos mo kami king sablang barok. Kabos mo kami o ginuki sablang barok, malagod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kay may kapos sing kasalanan, at midigta sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, kim panyatang ng Yeso Kristo, kaya kaming talapanghabos, suling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya manggamang king alanganga. Ginami Yeso Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, yung kapayapan lalakon ko, kaya kayong kapayapan ko babiyaw, kaya kayo mo sa baligdan, din kaya kaming kasalanan, doon nilawan ming kasal pantayanan, din kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sanang manatili, kaya kayong Kaya ka, antimurin. bakit tama po ngining mika kami itong taking kapayapan? Kapayapan kay kayong ampo, kapayapan po. Kordero ng Kordero ng Diyos, sa Diyos. milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan.
Niyo'y ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang milakoking kasalanan ng yato, papalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginuya ko Matampantanggap matampantanggap kaya kaya ko dapat dapat kasmi nga kasmi nga mano mo, mo pumayap na. patawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen. Manalangin tamo, o ikpaming malugod, pasulungan na sana ni iting Eucharistia karing pusumi, imakakayap ng upaya, ding lugod mo. Ang tabayanan no, sana tayran, baka pagkapilit mi, at ikatula mi, king sablang bagay, daraptan mi, itiadwan mi, kapamelataan ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka ang timugin. Bendisyonan ko rin Diyos sa may paing tutuwing igpa, ang paing anak, ang paing banal na Espiritu. Amen. Bisa midaone, metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Maya payapa. Maya payapa